Već mesecima Pionirski park je nedostupan građanima zato što su nepoznata lica bez jasnog pravnog osnova oko njega postavili ogradu i u saradnji sa pripadnicima MUP-a onemogućavaju građanima da koriste park, pritom ugrožavajući njihovu bezbednost. Ne možemo da verujemo, slažem se. Ovim činom je Pionirski park, koji je proglašen za prirodno dobro i pripada svim građanima, otet od građana i privatizovan. Uvažavajući svačije pravo na miran protest, ukazujemo da je nedopustivo ograditi park i postaviti na ulaz privatno obezbeđenje koje odlučuje koji građanin je poželjen u parku i čije dete sme da koristi igralište, a koji će biti izložen verbalnom i fizičkom napadu. Pogotovo je nedopustivo da pripadnici MUP-a pomažu sve navedeno time što čuvaju ilegalnu ogradu koja ograđuje park. Molim vas, tražimo od policije u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i obavezama da omoguće svim građanima korišćenje Pionirskog parka, kao i da osiguraju njihovu bezbednost. Jer ovaj park je naš. Hvala.